Ke Kongres Kabupaten Haliang Persha Hakasil Autonomous District Council kelawan rap minta kesengi kemat bom syania show ya ke executive committee ba yalam do chief executive member ba Tenwell Dekar ya kan ne jing bom syania show ne ka no confidence motion la pedang du chairman ba pensengai NCM haden ke jing don jing MDC ki bekersan kala kot kat kum ka kendon iwe saw na ke jing don ki MDC na kaliang jung nong yalam kaliang Persha ba lam prang bla ulong ba kadau banwan ra e ka ne ka no confidence motion kadai namar ba ki don kimat ba ke executive committee kam shim la shim khia ki MDC ke Kongres ki don shipongut kat ba kaliang sencha pat ka don kat khandai ngut em đang làm một cái này cái MC đây cái một cái house cái này liền mình đang lại audit mình là cái này cái clip thì là sai nhiều cái shit thì sai shit kan mình đang lo cái house mà cái gì orang cái MC cầm đi dulu ke mana mana cũng member được họ bật persong cái polisi cekam juga isi thì là sai dia belum layo bật persong cái fruit juga house thì là cái perang bar cái sana gila mình laki support ke kelamahan dong lain marba matambai cukup dikasih tidak sih perintah jing orang ni isu di sini mau kau juga kerja ni hono dari metro dok ada cuma kayak masyarakat kalau udah isi kan akhirnya tu ni isu perlu ni belum seni orang kayak sini kumki em có media có bậc tạ cha lo ya ka kontre kam ni si ya tang kawai baru na pipi juni em ko bayeng menem tu tina som ba isa initiate na siya mo tiro ada oi tiro maru ko mo siya ba ba ke ka dawli mo si man to gila kan ko gila nge show meeting sibet na kota ban highlight baro kita mulai show meeting sibet kata ki failure jom kani tegin ya show map sibet tege baru discuss bila shay haka house